Mulwamiri munene wa cibitari ya Meru Level 5 Bernard Mureithi na tariritie bata ya wakwa gwa kituo gya utungata ambacho che murimo jwa nyimba na motungata yarachie ba kaunti ya Meru bakethira bakiunikana yo kulingana na CEO Mureithi ni ati ituo ke yekanenkanira motungata ya radiotherapy moroto yue kunyijia muthangiko irachie bakansa bokulukira arite ya urimbi urwechalite mweri yoyo Januari kurikana na kumenyethania ukonia nyimba ya njira yo chiari ke kuro na ari ininkuduranirite ribotie nende kwina wiregiro bwa kurwana na murimo jwa nyimba yura yonekete kwa mpanga kaunti ya Meru nyume ya cibitari ya Meru Level 5 ukulukira mulwamiri munene wa cibitari Bernard Mureithi kulikithia ati murandi jwa ward cha inpatients na arachiba murimo yo bakaomba kwewa ndawa tukuna muthenya. Mwaka muthiru November December His Excellency the Governor nejete cibitari oturiungira na nethire twina kathina kamwe ka ruterene rwa ajibetu ba kansa jora bukumenya county yetu ina wongereku ubwingi bwa ajibetu ba kansa nethire akitukithira tukieja na ndawa iria cia kansa ibati kweja no day and night na batu ja cibitari twithiritwe for the longest time tukieja na ndawa cia during the day muthenya na twira we come up with a plan through his support na itombete kumba kwithura tugiaka ward ya inpatient ekweja na ndawa cia cancer utuko na muthenya ikathilekerwa na kururwa ndeni ya biumi bithatu bieyete na ciatetheria cheba kumba utungatirwa kuma mwambiririo mwanka muthiethirake mwache na iterisha in the next 3 weeks or 4 weeks tukethara twithiria ward eu ireketha wi commissioner wa His Excellency the Governor kwou tukomba kuiwa tukieja na ndawa cia chemotherapy utuko na muthenya jora bukumenya ajibetu rimwe ibareta ome kwewa ndawa iu cia long chemotherapy iria cieja na wakagita gaka nene na rimwe ukethira cover yao iria SHA ni kumbuka utumika ikathira mbere inya bathiria cycle iria babati kwewa lakini ward iji gatutetheria nontu tukomba kwithwa tuki itania na ajibetu kuma cycle mbere mwonka cycle ya ithandatu borake mwaji ethwa ena SHA muthia ward kethira china motungata yangi ore ward iu yijite ikethwa ina lab services laboratory jora bwije aji bakwewa ndawa cia chemotherapy ibenda abethwa bena ithimi biria bikuthithwa on a regular basis kenda ndawa iria itikethwa ciina effect kimiri yao